ibintu ari fresh kabisa, ibintu ari amahoro cyane. Ni Bob 24 kuri muri aka kanya tuje kuba tubana gake gake makuru agiye agezweho yiriwe kuri uyu munsi. Ni amatransfer ndetse n'amakuru y'ama breaking news aba yagiye yirirwa hirya no hino mu Rwanda. Tuba tugenda tugomba kugezaho kipe ya Rayon Sport iherereye i Gicumbi, aho kuri ubu ngubu iri gukorera umwiherero yitegura iyo bita Rayon Day ndetse na Sekafa byose. Rayon Day iri ku munsi w'itariki 18 z'ukwezi kwa karindwi, tuzaba twinjiramo ku munsi w'ejo. Ubwo rero iyi Rayon Sport ikaba yamaze kuba yerekeza aho bita i Gicumbi kugira ngo ibe yakwikorerayo umwiherero. Ubwo rero bakaba bamanukanye n'abakinnyi ndetse n'intwaro zabo zose bamaze kuba bibikaho. Hanyuma icyo ugomba kumenya nuko bo bategereje ndetse n'umukinnyi abafana mazigurira bo batangiye kuba mwana ensemble. Ubwo rero nuko tukareba ese abakinnyi abafana muzaba mubigurira cyangwa se muzamwigurira. No gukanda kanyeje 82 kanyenyeri 8 kanyenyeri 1 kanyenyeri 02 ibihumbi 8 ubundi ukabasha kuba kwigurira umukinnyi wawe kabisa muri gikundiro yacu, ubururu bwacu, agaciro kacu. Ngayo nguko muri Rayon Sport rero ukaba bamaze kugera i Gicumbi rero nkuko nabibonye wasira korerayo agastanda pari muri stade yacu y'akarere ka Gicumbi. Ubwo bamaze kuba bagerayo rero ubu Rayon Sport niho ikambitse, niho iri gukorera imyitozo yayo. Ubwo muri Murera kandi amatike arajya hanze vuba ahangaha yo kuba wareba uyu munsi w'igikundiro. Bamaze kubutangazwa ko uzaba ugira gutya ukitabirwa n'ikipe ya Gor Mahia yo muri Kenya, akaba ari equipe champion hariya muri kiriya gihugu cya Kenya. Ubwo rero iyi kipe ikaba izaba iri hano i Nyarugenge ku itariki 15, ubundi bagakina ku itariki 18. Muri rusange bikaba biteganyijwe ko bazagira activities nyinshi bakorera hano mu Rwanda, yaba kuremera abatishoboye ndetse no gusura urwibutso rwa jenoside yakorewe Abatutsi ku Gisozi. Ubwo rero n'izindi activities zose hano ku munota muzajya mugenda muzikurikirana 5 kuri 5. Ubwo ni abayiriwe muri Rayon Sport. Ubwo rero akaba ari uko nguko gahunda zimeze muri ikipe abakunzi bayo bita ngo ikipe y'Imana. Ubwo rero akaba ariyo yiriwemo muri rusange, bakaba bamaze rero kuba berekereza hari Gicumbi kugira ngo babe bakorera umwiherero. Sibyo gusa biri kuvugwa muri rusange, kuko abafite aho bahuriye na Rayon Sport ubwo ni kompanyi yitwa Skol, akaba ari imwe muri kompanyi zikomeye cyane zicuruza umwenge hano i Nyarugenge. Ubwo rero Skol ikaba yaramaze kuba igira gutya mu kanya gatoya sinyana amasezerano na BK Pro League. Yasinyanye amasezerano na BK Pro League. Ubundi amasezerano ateye ate ni miliyoni itagera neza ariko y'amadolari, ati ni hafi miliyari y'amanyarwanda. Ubwo ni miliyoni 305 kuri buri saison Ferwafa Rwanda Premier League izajya ibona avuye muri Skol. Hanyuma uti deal yose iteye ite rero miliyoni 305 buri saison. Ubundi Skol ikemererwa gucuruza ibinyobwa byayo, ku brandinga kuri stade brand yayo, hanyuma no kuba izemerwa kuba icuruza ibinyobwa byayo byonyine as an inclusive package muri iyi package yabo. Ubwo rero ku ma stade ikinyobwa uzajya unywa ni iki ngiki cya Skol. Ubundi niyo masezerano bagiranye, na masezerano yari kumwe Haji Yusuf Mudaheranwa CEO Amin na head of Rwanda Premier League, hanyuma ari kumwe na CEO Jire Karangwa nka CEO wa Premier League.
umuyobozi wa Skol ndetse na Shemangoga Fabrice akaba ari umuyobozi wa Ferwafa nibo bagiranye rero aya masezerano. Ubwo rero ibikaba bije nyuma yuko Skol igiranye amasezerano n'ikipe ya Rayon Sport bakagira gutya bagakubita amasezerano angana n'umwaka aho Rayon Sport izajya ibona 550 buri munsi, ubwo ni hafi miliyoni 180 Rayon Sport izajya ibona. Ubwo rero bahise banigaba muri hano muri Rwanda Premier League cyangwa se BK Pro League basinyana amasezerano nabo, ubundi ubungubu nuko gahunda zimeze muri rusange. Ubwo rero akaba ari uko nguko ibintu bimeze muri iyi kipe ya Rayon Sport ndetse no muri BK Pro League. Hanyuma icyo ugomba kumenya ni kimwe, amasezerano Skol yasinyanye na BK Pro League azamara imyaka 3 ishobora kongerwa imyaka 3. Uti bizajya bigenda gute rero? Buri mwaka Skol izajya iverisa miliyoni 350 kuri Rwanda Premier League account. Hanyuma ukibaza ngo aya mafaranga ashobora kuzifashishwa mu biki? Amafaranga ashobora kuzifashishwa burabizi ko buri kipe izajya itsinda kuri ubu ngubu hano mu Rwanda nk'uko twagiye tubitangarizwa zigiye kurangira, buri kipe izajya itsinda match izajya ihabwa miliyoni, win miliyoni. Ubwo ibi bizafasha ama equipe mu kubona prime, bizafasha ama equipe mu kwiprasa neza cyane muri gestion yayo y'amafaranga. Ubwo rero bavuga bati ni motivation, ubwo ikipe izajya ikina ivuga ati prime yacu irahari, abakinyi nimuyirwanire, ubumva ko ari ibintu bizaba biryoshye cyane muri rusange. Ubwo rero akaba ari amasezerano bagiranye mu kanya gatoya kashize, ubwo BK Pro League ari muri Stade Amahoro basinyanaga nayo mufatanyabikorwa witwa Skol, wari wasa n'uwatandukanye na Rayon ariko bakaza kwiyunga. Ubu ngubu Rayon Sport y'abagore ndetse na Rayon Sport y'abagabo bose bakazaba bakiguma gukorera hariya mu Nzove, ubundi Peruti gakomeza kuba umuterankunga mukuru wa Rayon Sport ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Reka aya makuru tuyakomereze kuri muri Ferwafa aho bamwita Camarade, yahoze ari SG wa Ferwafa. Kuri uyu munsi rero nk'uko ibitangazamakuru byinshi byagiye bibyandika, urukiko rwanzuye ko rwose uyu Camarade yari yaburanye avuga ko agomba gasohoka muri rusange kugira ngo ajye kwivuza. Uyu rero Camarade akaba urukiko rwanzuye ko rwose urukiko rwategetse ko Kalisa Adolphe witwa cyangwa Kalisa Adolphe Camarade abaye umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda rero akomeza gufungwa by'agateganyo. Urukiko rukaba rwemeje ko ubujurire bwe ku kirego gisaba gufungurwa by'agateganyo budafite ishingiro, bemeza ko akomeza gufungwa by'agateganyo mu gihe ategereje kuburanishwa mu mizi. Ubwo ni nyuma yuko yari yabwiye urukiko ko yishyuye ibihumbi 21 by'idolari kugira ngo afungurwe. Ati nibyo mwansabaga none narabitanze mu mfungure njye kwivuza, mfite ikibazo cy'umugongo, mfite ikibazo cy'umutima, mfite ikibazo cy'impyiko. Ubwo rero Camarade akaba yamaze kugira gutya akabwirwa ko rwose bidashoboka ko ahubwo agomba kuba agumye i Madrid. Hanyuma rero si ibyo muri Ferwafa gusa birimo, kuko muri Ferwafa nanone harimo breaking news nk'uko mbikesha mugenzi wacu Hitimana Jean Claude. Wo bita Peggy Kagwire wari umuyobozi ushinzwe umutungo muri Ferwafa, akaba yamaze kwirukanwa azira icyo Excom yise amakosa yo gucunga nabi umutungo. Bibaye nyuma yuko iyi company yitwa BDO Air Rwanda Limited ishinzwe gukora audit heruka kugaragaza ko hagati ya 2023 na 2025 hari miliyoni 406 zaburiwe irengero muri Ferwafa. Kandi bikaba byaratumye wari SG Kalisa Adolphe Camarade n'ubu ngubu agifunzwe. Ubwo rero ayo mumere yamaze kuba nawe rwose agira gutya yerekwa umuryango yirukanwa na Excom ye no kubakurikiranwa nta gihindutse rwose na RIB yagira gutya ikabasha kuba
yagira gutya ikabizamo, umva ko bizaba bikomeye cyane muri rusange. Ubwo rero muri Ferwafa urumva ko zabyaye amahari, bizaba ari ibintu bikomeye cyane mu minsi iri imbere muri rusange kabisa. Hanyuma andi makuru yiriweho muri rusange rero, wamwita LeBron James akaba ari zakomeza muri sezo ya 2026-2027, akaba yabwiye Los Angeles Lakers ko azakomeza kuba muri no equipe nkuko ubita Rich Paul yabibwiye ESPN. Rero LeBron James akaba King James rero azakomeza kuguma muri no equipe ya LA. Ubwo rero ni nyuma ya byinshi byagiye bivurwa rwose. Ubwo rero akaba ari uko nkuko bimeze. Uyu rero King James azaba akomeje guhangana muri rusange mu mwaka utaha. Akaba uko nguko gahunda zimeze muri rusange. Kene nuko ama equipe yagiye avamo ku mugoroba washize. Of course ubwo tugiye kureba ninde ukurikira nize eshatu zindi zikurikira kuri uyu munsi, biraza kuba ari ibicika muri rusange. Ubwo rero muhawe ikaze hano kuri Umunota Sport kugira ngo tubane neza cyane, tugenda tukugezaho byinshi bigiye bitandukanye muri sport hano mu Rwanda muri rusange. Ikindi wamenya, abatoza bane nibo bagomba gutoranywa umutoza uzatoza Mukura. Barimo Mugereki Petros Kukulas toje ikipe ya Kiyovu Sport, umunya Czech Republic mwita Thomas Klucha toje AS Leopard Township Rollers. Hanyuma mu France Alexandre Latife utoje Murumo Gelant, ndetse n'umunyagana Masud Didi Dramani utoje Heart of Oak. Akaba rero aribo barizatoranyamo umutoza wa Mukura Victory Sport Erozil. Akaba ari uko nguko bimeze muri rusange. Akaba ari ikipe ya Mukura yamaze kuba ishaka umutoza. Hanyuma akaba ari uko nguko bimeze rero. Hanyuma reka dusoreze kuri Pacome Zouzoua, avunikiye ku munsi wa nyuma wa shampiyona bwo Young Africans yatsindaga GTK Tanzania ibitego 3-0, bigahita binayesha igikombe cya shampiyona. Ubwo rero uyu Pacome Zouzoua akaba ari kuvugwa cyane, akaba avugwa cyane ikipe imwe ya hano i Nyarugenge. Guess what? Ubwo rero akaba ari uruhisho, nta gihindutse mwaza kumubona mu ikipe imwe hano i Nyarugenge, ubwo murayizi, nta byo kubaza rwose. Gayo nguko rero mu kanya gato tureta tuza na World Cup, ubundi ibintu bigenda neza cyane. Naho ubundi izo ni breaking news ziba ziriwe zivugwa muri rusange. Bob 24 Umunota Sport, kanya n'igikombe cy'isi.